Hurui karchu ajoine karesma intipia cham kedam na. Komatsi chini monit non mesenta man kopi pone ningarong chen chen ta man ki kopi tong kachitong pone athe lekha ki arna mari dengsi doko lason se siningduk memia birta malong news ke langara do an arjuik tha e lekha leke lang no pulote hem hong thualong amat ta kisung chetong the lason se tarabasa sonari terang arong ame kar khorsing terang achor karesma intipita lason se kisung chetong nanglu jakhong puni phaing kora troxerni adaba methang hemar lualong karesma intipia bang sai ka chiklem bom hut phurui ke dong chega jok karesma intipia phan akeng long ar chu joklu phurui ar chu jok pen men sikelang hem ke pon thek thia ku si karesma intipia pran dam nang juilu la so phurui hemar lo koson tong ke bang lo ne la pen hem phurui do jibon pu ke chini ne dara joksi la sona ki sung che tong nang lu pusi ki sung ki phwa tum pen lam the che pak lang pong phurui kar chu pen apran ke dam joi karesma intipi asu pyar ta ningkan ke thoma phan la pen apena na phan che pamote kang nang lu la sim malong news ke lang ara da tum kachire si kemi athe ja khongpola pen pai pai chiklo ke barla upchi da por phurui sangman ke chan ke jar la pen ke haya por pina la pen hem kom hem raita chipang thirben si phurui sangman ke pawang wede jia bidi cheklem nangji malong news ahin pen ta karesma intipia karjong ha sining ka para pa media phan arna me hirjumi hang idun iglo news desk report malong news